Kuble ya pi warok. Kani tok ke Yudit channel. Nga tok u arki juk dakar. Ne kesngi wanra au capi. Ya kawi ke potri ke pertuj. Kari. Tikerpat o ya pi warok ki wa ap asnyaw ya kani. Ya ke feedback ke yang pi. Teus dango ya kani ke potri. Kari. Hawa pait sodong. Kat no wayo terkong. Haman kadong. Da em bait ki wachong kadong. Met sngi da yuluti. Menu utip I uyenya teli. Warok ngat ko abat I. Tang wow em wahim. Ya kate ke responsibility. Upen lum penlang ki kon kari. Lada elat I kamni. Wam slem hide uviar I. Da kani kerpat lang o ya pi. Uyahim kia lang I ya kari. Kenang wa kani kari yong I. Yok go im kat wadang em kasngi. Hoi le umeling ya gikpa temen yong I. Jing im wada egi ya kani kari. Pait sodong ya ublai usaki. Ka ka wa wakilom wabon yong I. Hier ublai hini hakiksait wabon kari. Kuble ya pi ki wapure ya kani. Kemu le jing im tok duk cisen hi. Ri sumar ya la deti. Wa ublai em lang wapi. Pan le ke jing kerku ya kari yong I. Kuble cibun.